mudusengere nako arahunga yo mana Yesu we turapfuye yo Yesu we yewe turapfuye yo Yesu we yo mana we twakire mana yanje yo hashaje no mu ntambara bazopfuma banyica nkamera nukuri kw'Imana ndababesha nukuri no mu ntambara bazopfuma banyica nkamera yo Yesu we mukanyosha bo basaze wasiye wewe kwihena noce ndakumena amazi n'umuriro mu gisagara n'umuriro yo mana we Yesu we abona kizimyamoto ntiyegeye ayaza gute Rikije heraba umuriro uri ku Musaga n'umuriro n'umuriro kwe mudusengere nako arahunga yo mana Yesu we turapfuye yo Yesu we yewe turapfuye yo Yesu we yo mana we twakire mana yanje yo hashaje no mu ntambara bazopfuma banyica nkamera nukuri kw'Imana ndababesha nukuri no mu ntambara bazopfuma banyica nkamera yo Yesu we mukanyosha bo basaze turi kumwe yaranje ni kubera ngira ngabonye abagenzi be bapfuye inzira aho yonga haruguru babaguyeko aciye azimeka bibona ku matelefone bakora amatelefone asha kambi yose irahiye yabahatse na iskamu n'ubu gesera si byaduye ni hamura batwitse bro ndabona ari inkuba zidukubise ni hamura batwitse pe Imana irahore yabiminembwe nakamuha nawe nyene yashikiriwe ahubwo nakamuha yashikiriwe asha Claudi Irani bakome Imana itabare kwe Imana itabare impimba yose nayo nirahiye n'ubugesera oya ibyo mwamuvuga sivyo twebwe turanga kuri etat major niho barasira nje niho narindi n'ubu niho ndi kabararasa hajya muri Kapara no kuri Mesa twe turi kuri etat major no turi kabararasa iruhande rwacu ntabwo ari bigeze kuri stade ubu abantu barabona naho baca ibibazo amayekrumba aswara mu misozi kashwara mu misozi za Gikoto hose za Gasikibuye za Kamesa imbeya z'imiriro n'ubugesera asha ntuvyumva none muri base kambi zose iskamu batse
Bugesera ubu ikirere cyose ashakira ahindutse n'umwotsi n'ibintu byirabura kandi ashobora bituragurika rwose rero ivyoroshe kandi vyoroshe kweri